Sanibona bafowethu. Ndiyathemba ukuthi niyaphila. Ndiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle. Ngisemotweni nje bafowethu njengoba nisenza ulive nisawasha imoto. Ningazibuza ba why ningagqokanga iskipa. Iyashisa iJoburg bafowethu. Iyashisa. Njengoba nikhuluma nje. So bafowethu ndiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle kwindawo zonke nikuzo. Ndiyathemba konke kuhamba kahle bafowethu. Ngumprofeti uSimba lona, umfana omncane, umfana waseGoli. Siyabonga kakhulu guys, siyabonga kakhulu. Ndiyathemba nje ukuthi konke kuhamba kahle bafowethu. Akukho ndoze ndikuthethe, no matter abantu bangathanda, no matter bangangathandi. Into nento xa nisuke ndiyithetha ndikhathala ukuthi umkhulu kangakanani spiritually. Andikhathala ukuthi uhlakaniphe kanjani unamandla amangakanani. Into xa nisuke ndiyithetha isuke vele izokwenzeka njengoba nisisho. Into manisuke ndithetha. So niyabona nje bafowethu, njengoba nami ndisathule kwelinye side. Izinto ezenzakalayo. Niyabona nje nani izinto ezenzakalayo bafowethu. Xa nisithi abantu bazokujikela bafowethu. Yabona xa nithi abantu amaqiniso azovela. Ukuthi kahle uluhlobo luni lika paint. Kusuke vele kuzokwenzeka njengoba kunjalo. Into endiyikhuluma mina yabona mawukwatile ndikutshela ukuthi yabona ngelinye ilanga usazojabula. Into enzama ukuyisho bafowethu nizama ukuthi into anibheki ukuthi mina uhappy kangakanani, angijongi ukuthi kwenzakalani or ukwate kangakanani. Into mina dithetha into esazokwenzeka yenzeke. So bafowethu kunjalo nje. Kunjalo nje guys. Ndibonge kakhulu abantu abavuma iqiniso bathi Simba thina sawabona amandla akho. Because ngangakuphiwa ukuthetha. Ndibe liciko njengamanye amaciko. But into xa sendiyithethile isuke vele izokwenzeka bafowethu. Isuke izokwenzeka noma kanjani. Ukuthetha ngangakuphiwa bafowethu even nokuba nje licray okanye ukuba lichule. Yeah. So izinto zinjalo bafowethu. Izinto zinjalo nje. Monifuna unithola kwinamba ethi 064 977 5263. Ukuprofeta ndimuva ngokukaNkulunkulu, ndimuva ngokwedlozi. Andiyenzi mina lento lena eyenzwa ngabantu. Umuntu aqamba amanga ahambe sithi yena uyaprofeta. Mina ukuprofeta ndimuva ngokwedlozi, ndimuva ngokukaNkulunkulu. Uthi kwekumkhulu kunzima. Hey indoda ibilila kwi-live ithi ijikelwe. Anthi ndishilo. Ndikhulume yanto kusene event ezayo. Ndikhulume kusene event le event yakhe yange5. Ndamtshela ukuthi bazokujikela abantu, ndathetha ukuthi kunento ezokwenzeka. So wafuna ukuthi yena aqamba amanga. Ulento ubhaka bafowethu intatheli. Uyabona manje njengoba sebeqala beveza idamu, uyabona masekhulunywa amakhanda ekuzoba buhlungu bafowethu. Mina ngizokhuluma mina because ngiprotect abantu. But ngenxa yokunithuka kungenzeka noma kuzokwenzeka noba yintoni. Kuzokwenzeka noba yintoni. Uyabona? Angeke ndimpromise mina bafowethu, andifuni ukuqhatha ndimsabi. Ndasho nje wasekuqaleni ndathi unganisabisi. Ethi uzama undethusa la ecabanga ba ndingabantu abethukayo abamsabayo. Wayengasho kuSimba ukuthi Simba izocela uxolo. Izocela uxolo. Indaba ukuthi intatheli bafowethu. Yeah. So xa ikhala kanje ke into bendiyishilo ke bafowethu, but nisazobona because of
udelele ukuthi xa nisithi makeze ndimncede wakhuluma ukuthi akanadlozi. Liphi idlozi lakhe manje? Xa ngabe besithi eladamu futhi umgibe, ndizowuposta lo live lo because of le comment. Umgibe makaye kufanisa ijozini dam noladakule lapha elento kuthiwa yintoni yantuya le nto yapha eladamu likabhaka. Umgibe makaye kufanisa ijozini dam enza umzekelo ngejozini dam. Ijozini dam thina sikwazi ukuvusa izinto ejozini dam danoladakule. Yazi idamu liyanakekelwa bafowethu. Idamu liyanakekelwa mawuzogabisa ngalo ngendlela enze ngayo. Ngendlela phofu enza ngayo. Idamu liyanakekela amanzi uyawaklina because yanto imdaka uyijongile. Uyabona njengoba ephumela ehambe sithi yena unemali eningi ngenxa yokuthenga abafananyana abathengayo. Uya-understand? Umgibe makaye kufanisa ijozini demo neyanto. Izinto ezihlala ejozini demo spiritually zinamandla kakhulu than eladamu elia. Uyabo? Than eladamu. So izinto zinjalo. Izinto zinjalo bafowethu. Nishilo nathi uzojikelwa. Ndasho ukuthi mina ngizomsiza. But ke isazohamba ke bafowethu ikhule ngendlela esiyibone ekhula ngayo. Yabona ukuthi iyakhula nje bafowethu into yakhona iyaphambila. Iyakhula nje iyaphambila. But ke umthandazo wami ukuthi abhasobhe ukuthi ingazi idifike emajele ngoba xa seyifika emajele iyobisuka sembonisa ipower ke lapho ukuthi yabona ke manje hayi sengicikekile ngicela uyibiza ngepower nje just ukuhloniphisa ngoba xa ngathi ndiyithetha straight kungaze kuvalwe indlebe. Phela mina ngumprofeti, mina ngizothetha kwi level yabantu abasuke besebenzisa imiqondo yabo of which is good. Umuntu osebenzisa umqondo wakhe nomuntu obona ukuthi siyashaywa la ilento lesiyifunayo. Uyabona because if uNkulunkulu khona, kumele sibone phela nange action even those uNkulunkulu engabonakali. Kumele sibone nge action ukuthi kunomoya oyingcwele la. Ubeva abantu bephila, ubeva abantu kusenzeka izinto, ubone ukuthi la kunomoya oyingcwele. So kuno live bafowethu engisafuna ukucreate la khona la engisafuna ukwenza kakhulu phakwa YouTube. Lo live lona ongathi bafowethu nje andazi libheka uDr Simba Lwandle pha nizothola live wakhona nizowenza between Saturday and Sunday. Yabona mawamba uthuka abantu abarongo akekho umuntu ongenadlozi bafethu, amadlozi ayathwetyulwa. Ithi ngeke ngikuphe kancinci. Kunefamily besiyazi la i-reality show ebenginumber 1 eSouth Africa. Akukho la ningangathashi khona kumprofeti. I-reality show yakhona benginumber 1 eSouth Africa. Bekuyi-reality show ebeyibukelwa kakhulu. Izophuma ngoJanuary le reality show. So kwaba nomuntu ongenelelayo endabeni zedlozi kule family. So this person azongenelela ngenda kusho ukuthi edlozini lale family and khishwe imali ukuthi angenelele. Saqala izinto zakhona zangathi ziyaxoveka kwaba into eninzi because of elixoki intatheli engeneleleyo. Ungayisho kanjani into ukuthi abantu xa bengcolile mabasebenzise utyiwa neza powder eziyashintsha amakhala? Abantu banikeza umthi, abantu abanedlozi eliphilayo ubanikeza umthi. Xa kuphuma idlozi niyazi bafowethu ukuthi ingena isilwane. Niyazi ukuthi ingena isilwane. Isilwane senza noma kanjani. Idlozi liyayiphakamisa impilo yomuntu. Liyayiphakamisa impilo yomuntu. So ngizokwenza ulive phakwa YouTube
So lo live lo nizowenza guys, kula khona ke nizobe sengichaza izinto straight, nizoyithasha futhi nendaba yasejozini demo, ndizoyichaza indaba yale family super rich, phofu that super rich ebe i-reality show yakhona benginumber 1 eSouth Africa. Ndizoyichaza lo family ukuthi kahle kahle kumoshakaliphi futhi kumoshakalaphi, njengoba sesibona nje kugulwa kunento eziningi khona la kumoshakale khona. Nani ngumprofeti andiyondatheli mina, ayikho into enizoyithetha ingenzeki. Ayikho bafowethu into enizoyithetha ukuthi ayenzakalanga. Hloniphisile njengeskiphi just kuyachisa. Hey igoli liyashisa bafowethu, lihamba ko 30 something degrees. Okay, ukwenza kanje. Anadlozi na, anadlozi, lazo profeta ngo 17, wa 17 bani profeta anadlozi. uyozisola ukuthi wawusholoni. Uyandi ngithanda umuntu othulayo. Ubhaka inkinga yakhe akandazi ubhaka, futhi ucabanga ukuthi ngenxa ukuthi ndingakwazi ukuthetha, ucabanga ukuthi ngenxa ukuthi ndingaphuwanga ukuthetha abe seqala ngoku ethi uzothusela mina. Awundethusile. I'm not the type yokundethusela. Into xa ndiyithethe into kuJacob Zuma kwi-MK party. I'm a first person I'm sure ngondwe ukubona uJacob Zuma esiza. I'm a very first person uJacob Zuma mezo register i-MK party. Uzontshela ukuthi wena awunadlozi. Uzontshela ukuthi awunadlozi lokunuka. Ungayisho kanjani ukuthi awunadlozi? Ngiyakwazi ukuthi ayibukela nale ilento le nimsherele bafowethu. Ngiyakwazi ukuthi ayibukela ezokhuluma ukuthi anadlozi, awunadlozi lando inhlozo lokunuka. Kwenzakalani manje? Kwenzakala kuncinci andethuselwa zimpatha mina, intathela zindethuseli mina. Into ndiyibonisa iplana mina, ndiyibonisa iplana ndiyithethe. Ubalwela njani abantu abalwelayo if uwiki le ndlela le? Inkosi enjani le iwiki kangaka bafowethu? Uhamba usithi ulwela abantu ngokuthini? Bekoba ngcono if ebesisithethi lo muntu even esepolitiki. I think ebezoba ngcono kakhulu. Futhi ngaba simsupport 100%. Ngaba simsupport 100%. Officially besizothandaza ukuthi kube neorganization ezokuthatha. Yabo, even namanje if ungathi yaphenduka ungena kwipolitiki uye kubunyanga ngoba ubunyanga awunabo, ukuprofeta awunako. Ziyeke ezondwezo. Yabo, hamba kwilane yakho. Ilane yakho uphiwe vele ukuthi izinto phana pha uboniswe, phana pha ukwazi ukuzinceda. Abafana abanzobathandazela kakhulu abomgibe. Ndizothandaza abakhululeka, akunankukhu ezizothi ezizohamba ziyongcwatywa le kube kuthiwa kugqityi kulento kumosha impilo zenu. Eyonto asoze yenzeke nisaphila. Weda bayanithanda, weda banithandi, weda banizonda or banjani, aninandaba nondwe. Ngizobathandazela umsebenzi wami. Nje ngumsebenzi wami. So ndifuna akafunda isifundo. Mina abafethu angomprofeti ndiyi-1. Abaprofeti baninzi but uNkulunkulu uniphile ngendlela aniphe ngayo. Abaprofeti baninzi. Uyabona? So inkinga yami enkulu ukuthi umuntu azakuthuke, azalwe. Apho ngayifuna isolution yena ukuthi okay xa sekukanje mina ndiphuma njani. You know into ebhedile kulomuntu incane njani? Incane ngamanzi amancane. Akakwazi nokuyilungisa. Akakwazi nokuyilungisa this person. Akunakwantu angangixelela yona lo. Yabona even uThabo Bester wayengcono. Ngoba uThabo Bester azange abe nabunyanga, azange abe nayo into ukuthi abe nesipho, azange abe naso. You understand?
into yakhe beyilandile uthi abo Bester ebeyilandele yena nento ebeyenzile. Na uzalwe nenhlanhla njengawe. Cabanga ukuthi lo muntu lo ndiyimpatha. Aninahluzi. Siyakhala bafethu ziyashuba. Ndayikhuluma na kwi-MK bafethu bonixolela nje abantu be-MK iqiniso ngizolithetha njengoba linjalo. Futhi nje onizondayo nje unganizonda mawufuna ninandaba nokwakhe. So ndayikhuluma kuJacob Zuma ndathi because ndamjonga uJacob Zuma ndathi Jacob Zuma ufuna ukudefeat iANC but idlozi lakhe liphi, only to find out ukuthi idlozi likhona and liyalwa and lenza sure ukuthi uJacob Zuma limlande lapha ebafowethu. Ngenye imini nizonambulela isecret, ngenye imini nizonambulela isecret eningasoze nahlupheke empilweni. Nihambe nidlala amaskemasi, nihambe nidlala amaqola, nihambe nidlala intatheli, nihambe nithenga amafutha angasebenziyo, nihambe ningena kumadama aludaka. Ngenye imini nizonambulela isecret eSouth Africa, kube nini eniyithathayo, kube nini eniyiyekayo. That's why nisithi mina ninikeza abantu amandla wamanzi, not umfanekiso wamandla wamanzi. Ngenye imini nizonambulela isecret bafethu. Bakhona abayifuna, mongayifuni bakhona abayifunayo. Oko nje ungahluphi ngakho. Oko nje ungahluphi ngakho, andifuthi andisihluphi nokuhlupha. Mongayifuni bakhona abayifunayo. Ngenye imini nizonambulela isecret bafethu. I love idlozi lika Jacob Zuma. Andifuni ukuniqhatha bafethu. Andizenzisi. Ngenye imini nizonambulela isecret. Xa sikhuluma ngepower la. Yabona ife bekwipolitiki lo muntu lo, I'm telling you benzomthandazela. Is either anzukhuluma okuningi. So because even nongizomchunu nizokhumbula xa nimprofeta. Ndamnikeza isiprofeta esihle ungizomchunu wazomosha ijealous. Yabona into zobuhlanga zizokudestroya mntana sekhaya. Wazobulawa nje ijealous ukuthi yena ufuna ukuphakamisa abantu bakokwabo. Bheka manje ukuthi baphi. Bheka ukuthi baphi nimkhulekisa noKing Zoso ukuthi ukuriser kwakhe arise ngokweqiniso njengebe riser spiritual. Riser ngokweqiniso King Zoso. uNkulunkulu akubusise ekhehla uthobekile. Ukhule nje ngokweqiniso. Phela uphiwe lo mndeni lo ayikancinci. Uphiwe lo mndeni ayikancane. So kwaba ijealous bafowethu. Limtshela ukuthi kunama political party azombiza. Limbeke ezindweni. Wamosha naye ungizumosha ngento encane ukuthi naye azonithuka futhi angangithatheli enhloko athethe nje ukugeza. Kwalanda improfeta khona senimlandela kakhulu. Kwala sendimlandela kakhulu nisisho ukuthi hayike lo akathengwa ngumtolo. Uthengwe ngiRamaphosa. Ingakho nisithi umnganami xa ingathi uyathetha my friend. Xa ingakathi uyaphahluka nje njengoba ezamile ukwenza esithi uyanisabisa. Xa ingakathi uyazama ukuphahluka. Anithakathwa mina kwi level yenkukhu mina. Mawuthi anithakatha kwi level yenkukhu yonibika kwi level yenkukhu. So bafethu njengamanje nisekhaya esigodlweni esikhulu eCarltonville la nikhona. Sesigodlweni esikhulu bafethu nikwavala ndishaya nivale nithi phaqa. Yakwazi mekuthiwa phaqa. Kula nikhona bafethu la khona usuke sowusithi usuke uzofuna amandla serious. Abantu bayakweleta wena unezikweleti ezininzi. Unamabhizinisi unecawa ihambi into zakho azenzeki. La kusemphela ndaba la. Xa nisebenza abantu ngokweqiniso bafethu. Angeke nizolwela ukuthi wonke umuntu azala kimi. Umuntu ofuna ukuza kimi makeza. Nabanye abantu bakhona abantu abasiza abantu ngokweqiniso ngaphandle. Hayi ukuthi uSimba uyi1. That's why even naye nalona bathe xa bemshaya bafuna umuntu ofana naye. Angenze nithethe deep bafowethu kwezinye izinto. I'm trying ukuthi nimcorrect mara mefuna ukuthi nithethe
ngicela ukuthi kwi live yakusasa nje athethe ukuthi ungathetha. You understand? Because everything umuntu ayenzayo uyenzela ifamily. At the end of the day is for ifamily, but xa uzovele nje uqhamuka sowuthuka sowusilwa into ezingenangqondo. I hope ukuthi ufunde ilesson. Lina ziprofeto zakhe zininzi kakhulu bafowethu. Lina ziprofeto zininzi kakhulu. Kude way idlozi lami eliniphe ngakhona, kude way uNkulunkulu amaniphe ngakhona. Don't ask question. So izinto zinjalo bafowethu. Izinto zinjalo. Ngithola kwinamba ethi 064 977 5263. Even nomuntu benejealous besithi uSimba kuyonyanga nje, uSimba ingomprofeti nje, uSimba decent that. I think manje sisikhathi sokuthi manje ukuvula umqondo uzibuze wena. Uyeke ukumamela abantu, ukuzibuze wena. Yabo. Xa uthi ndiyintatheli mina kwento ndizithethayo, khonjonga unjongisise kahle, ube sowujonga into endithetha ngazo. Ukujonga ukuvula umqondo nje wakho nje. Sebenzisa umqondo wakho. La khulunywa ngantoni? Khulunywa ngomprofeti weqiniso. Kunabantu futhi babhatala imali encinci. Those people abahamba bayoprofethwa, kuthiwa bayonikezwa isiprofetho nxa ukuthi kunomuntu othi yena uprofetha ama-celebrity, kunomuntu yena othi ubhukhwa ngama-celebrity 1500 imali ekhishwayo. 1500 umuntu oyoxelwa nje ngo 2 second. 2 second nje ukuthi ufika uqhathu. Ukunqanda bafowethu ukunqanda izinto ezingekho right kusuke ku right oko siyakujabulela. Ingakho nami ndimnikeze isiprofeto kusho ukuthi okobe ndikujabulela njengokuthi ngithatha idatha yami nesikhathi sami nefone yami ngiwaste ixesha ndibukela amavidiyo ndasendadibana naye. So ndimnikeza isiprofeto njengomSouth Africa njengomuntu ebengicabanga ukuthi ulwela abantu, kanti ngumuntu odestroya abantu ukuthi yena phakama. Bangaphi abantu abafike pha kuye impilo zabo zingcono bekhaliswa zinkinga ezibakhalisayo namhlanje abathi zidabule Simba? Akekho. Zisuke zishone phansi. Mina indaba kaSenzomoyiwa andiyithethi indaba kaSenzomoyiwa ngoba kuthiwa ndike ndathandana kulo Senzomoyiwa. Andiyithethi indaba kaSenzomoyiwa ukuthi ekugcineni kuzokwenzakalani ngenxa ukuthi aba bantu njengoba kuthiwa balapha eGoli ngo-next door bami. Ndifuna ishaya inja bafethu kuze kukhale nemibudlwane yayo. Ithi inendaba, ithi ingenandaba, ithi njani? Qiniso kodwa umuntu uzobelaza South Africa. Lawo moshe khona ndikutshela lathi istep sokuqala nje ukunithuka. Monga corrector the day uzo correct ondweyo. Kude day ndiyakwazi kunenkani. Azose ndikiyeke. Andi prophet indaba zokheli. Kuziba ngitata kabani yes. Yeah. I'm rich. I'm super rich. Yo. Hayi kumnandi emhlabeni. Nkosi yami. Yeah. La ngitholakala khona kuseCarltonville bafowethu la umuntu osuka ethi yanifuna. Wenza iappointment mawuza kimi. Ndisuke ngisazi bavela uyeza. Wenza appointment uyafona. Awuvela ufika sowusithi wena sowula. Andisebenzi kanjalo uyafona. Anifuna ukuthi mina mawufika ndenze ufana kalo. Ndifuna ukwenza lento le usukuyizela. Lento le usukuyizela ndifuna ukwenza yona. Uthi izikweletu zemali uzibuyisa njani? Ndifuna ukutshela uyabona mongakakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona idlozi likhona kusho ukuthi andazi bani ngathi ucinga kanjani. We understand? I know ukuthi entwezi zispiritually but is manifesta physical into engayisho. Mawufuna ukubuyisa izikweletu lo muntu athi ubuyisa izikweletu.
ezinye izinto ze-spiritual ubona abanye abantu uchola ukuthi umuntu uyambona man unedlozi but akwenzeki into ze-spiritual man. Uya-understand? Buye uze sila esigodlweni la nikhona esigodlweni esikhulu sihlale phansi sikhulume. Uya-understand? Buye usihlale phansi sikhulume. Xa bengafuni ukunikeza imali, mina ndiyontsanga nibhenywa mina andiyo kwayintsanga nibhenywa esikweleti sakho iyaxoka is either bayasibuyisa or angeni besathetha okunye. I understand. Or angeni besathetha okunye. Ingakho nisithi mina anisukela abantu bafowethu. Ipower yamayivumi. Uyabona? Into endiyithanda xa ndiprofetha ubaba uJacob Zuma bekunabantu abaninzi man. Bekunabantu abaninzi phaya abasurrounde ubaba. Sawubona urban legend. Bekunabantu abaninzi abasurrounde ubaba and those people ba respecta kakhulu. And what I love, that person uthandaza athandwe ngisho nala shate khona kule mizi ashate kuyo not umzi. Beniqala uqhaqha le call ezingaka mina. Uya understand? Aben understand ukuthi ubaba ubusy and aben understand izinto ezenzakalayo, but iphathi engazange ndiyithande akunamuntu wathatha istand wathi mna Simba benicela ukuthi singenza njani ukuthi simsize mhlambe engezanga. We understand? So into engazange ndiyithanda ukuthi abantu bekufanele ukuthi babuze ukuthi thina Simba ukuthi ubaba simsize engezanga singenza njani. So mna njengoSimba ndibe sengiqhamuka nesolution ukuthi no into esingayenza singenza kanje senze kanje senze kanje. So kusho ukuthi isalahlana apho salahlana apho because amandla mina ndiwaphiwe. Uyabona amandla futhi ndinawo and amandla abantu bayawabona abantu bayawafila. Even nobephikisa ukuthi uSimba kanawo amandla uyabona manje ukuthi uSimba unawo amandla. Uyabona nobephikise sithi ha uSimba kanamandla uSimba this uSimba that uyabona manje ukuthi uSimba unamandla. You understand? So kwaba ne misunderstanding when it comes to kubaba umsholozi. That's why kwa end up izinto the way ezingakhona, because xa izoqala thi nginobufakazi obungangendlovu okukhuluma oko because of uyabona naye ukuthi hey kushubile. And ndasho ukuthi ma South Africa utata umsholozi bazomshaya Eastern Cape, bazomshaya futhi ngesibhamu, but xa bembetha ngesibhamu eEastern Cape abazubulala noyi1 bazomnikeza nje bazombonisa ukuthi hey sikhona and lento uyenza siyifuni and ubaba umsholozi akazufa. Yabo tendenza kanje. So ngigqoka iskipa abafowethu ngaloko ndisibeke esifubeni apha. Yazi kunabantu abarecordayo sometimes. Yeah, I'm recording. I say I'm recording. So ndasho ukuthi ubaba bafowethu njengoba bezomshaya angeke azathethe. You understand? Because aka trust into. And that was the first thing. And I told her from ebantwini abaxozi ndibhekile lapho urban legend. That was the first thing. And I told her from even nasebantwini abaxozi naye bathi Simba siyakuva thina siyakuva khehla. Ndikhuluma ngabantu abadala la, ngabantu abajulileyo. Ndikhuluma ngezibari zikababa uJacob Zuma la. Bathi thina siyakuva but lo muntu aka trust even abafazi bakhe. You understand? So a misunderstanding ma MK yaba lapho. Mina niphiwe uNkulunkulu bafowethu ndenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ukuthi ndiwenza ngendlela wena olendo
ufuna ndiwenze ngendlela yakho, mina ndiwenza ngendlela uNkulunkulu aniphe ngayo. You understand? uJesu wanikezwa amandla onke, waphila only iminyaka few. That's how uNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu ebemphe njalo. You understand? That's why unijaja, that's how uthetha into ezininzi. Ndisebenza ngokwepower, ndisebenza ngokweqiniso. So kunabantu abani-misunderstandayo. You understand? Kunabantu abani-misunderstandayo xa besuke befuna ukufeza inhloso zabo. Yabo. uJesu wanikezwa amandla onke, wavusa uLazaro ekufeni. uJesu uma ulandela kakuhle ngamandla eBhayibheli, uJesu wenze into ezinkulu bafowethu, but waphila only iminyaka efew, not even afike ku-40 years. You understand? Yeah. So bafowethu, uNkulunkulu uyahlonishwa, isiprofeto siyahlonishwa, uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyaphila, idlozi likhona, idlozi liyaphila. Yabo. So izinto zinjalo nje. Ibhangela lisekhona bafowethu, lise-1200. Siyalikhori ibhangela. Xa lingakafiki ibhangela kuwe, ndicela ukuthi unithinte. Yabona, because of sometimes iba matasa, lidinga ukuthi niphumule nami. You understand? Abantu bayeza ngenkinga ezahlukahlukeneyo, inkinga zabantu ze-serious. So ndiyacela ukuthi nawe uninikeze nje isikhathi. Xa ngaba ulendo uthumele imali, wathumela ibhangela or ndakuthengela ibhangela. Ibhangela liyeza, lizoza. But nawe ngicela ukuthi unikhuthaze, ngicela ukuthi nawe uloku khona, ungaphelelwa ngimoya uthi hey umnu Simba kanibona ndisebenza ndiyi-1 bafowethu, ndisenza izinto because izinto ndifuna ukuthi zihambe njani, zihambe straight. You understand? Sasebenza ndiyi-1 okwamanje. Sasebenza ndiyi-1. So the day ndizoniphathela ama-product sekhona, khona amakhandlela enza izimanga la. Ndina ama-product ngokwehlukahlukana, but mase ninama-product kakuhle, because of sengumfana omncane, umfana osakhulayo. So ndizothi ke ngoku mase ngaba sendilento seninama-product, seninezinto, mhlambi kula khona uzoba sowuthola omnye umuntu, but still izinto ndizihambisa njani ngendlela. So izinto sihamba njalo. Uyasho uNtolosi uthi uyavakala mkhulu, sikumamele lento isilandani, siyabonga kakhulu khehla lami. Ibhangela liyazenza izimanga manje, ndilikhuphule 10 times. Njengoba nithi nikhuluma ngama-product, nifuna ukwenza ne-necklace. Kune-necklace enzoyibetha. Khonapho ke kobe kufiwa bafowethu. Lapho ngizobe nilapha nje isigulo nje nge-necklace lapho. Andikhathali ukuthi unoshukela, andikhathali ukuthi unantoni, andikhathali ukuthi kwenzakala, ngizobe nilapha isigulo ngeleno nge-necklace lapho. Khuluma mina ngesigulo, nikhuluma ngelumbu. Zobe ndilapha abantu bejongile. Lena iclass lena nisazoyilungisela. Ngoba nangishilo ukuthi ibhangela into yami, ndisazolenza, but ina iclass ayizufana nebhangela. Ibhangela lona liyakuvikela, liyakubonisa likwenzelani, but ina iclass ndifuna uyibetha ngenye level bafowethu. Ndifuna uyishanje ngenye level. Xa sikhuluma ngena iclass. So la khona kuzobe kunama product. Anikhulumi mina izinto kodwa hayi zizinto za spiritual lezi asina proof. Anikhulumi into ezinjalo. Ndisho nebhangela nobulifaka uyaziva emzimbeni, ndisho nezandla uyaziva, ngisho noba boxhuzula eyo nto iyabaleka. Noba kuthi idlozi lakho bese ngaba sekuthiwa livalelwe la ibhangeleni, liyavela idlozi lakho. Ngoba udibene nantoni? Udibene nomuntu ongayiyo intatheli. Ananoba ukhona ovile noba udibene nomuntu ongayiyo intatheli.
khona abantu bafowethu igift zabo manje ngenxa yebhangela azange nibahlambe, azange nibenze into, bakwazi ukunitshela indaba bathi Simba xa siza kuwe thina size kuwe besilwisa befuna ukusibulala ngenxa yamafa, befuna ukusibulala ngenxa yezinto nje, into zefamily, amaphuphetho emabi kodwa ngokufika kwesithatha ibhangela namhlanje sikwazi ukulala, amadlozi ethu akazi ukusibonisa namhlanje ngenxa yebhangela. So manje ngikhuphukela kunayiclase bafowethu, la khona ndithi mina ndifuna ukuchallenge isigulo, la khona ndifuna ukuchallenge isigulo, but mina ndiyazi ukuthi ndiye emazulwini, mina ndikhuluma nezulu ndisemhlabeni, ingelosi ziyamamela, ndikhuluma namazulu ndisemhlabeni, ningandifanisi njengobrother Enigma but liqiniso bafowethu, ingelosi ziyamamela. Ndiyakhumbula xa ndisho oku ben around 11 years, xa ndisho oku ukuthi ingelosi ziyandivakashela ecaleni babesithi ndiyaphambana. Ispirit sisebenza ngenye indlela sometimes, you know. Siyambona uNash uthi molweni, ndibhekile lapho kuma comment, abantu mabalashwe ngokweqiniso, into endiyifunayo, umuntu makalashwe ngokweqiniso. Abantu baxayekile bafowethu. Do you know ukuxabana kwefamily, xatyanelwa amafa? Mina nine-history mina yamafa, mina yonke into endinayo at the age of 31, le 31 endikuyo 2024, yonke into endinayo ndilwile ukuthi ndibe nayo. Official nto ndiyayithanda, amafa bendinawo mna ndathi andiwafuni, bendinikeza amafa ndathi andiwafuni. Izindlu zakhona, indlu yakhona phofu isekhona namanje, andifuni, azange ndifune kwanto ephume emzalini wami, zange ndifune kwanto, but ndazitshela ukuthi imizi ndizoba nayo, imoto ndizoba nazo, ilife ndizoyiphila ephilwa ngabanye abantwana ephilwe eSouth Africa. You understand? Ezi still ngisathandaza, ezi still ngisathandaza, yabo. Themba uNkulunkulu khona bafowethu, uNkulunkulu khona, no matter ungathi wena uNkulunkulu awumboni, no matter ungathi ukholwa iscientist, no matter ungathi awukholwa, uNkulunkulu khona. uNkulunkulu uyaphila, kuphela kumele simethembe, kuphela uNkulunkulu kumele simchallenge. uNkulunkulu amchallenge, challenge kulo December, uthi lo December akazufana nabanye oDecember, kumele simchallenge, that's it. Yonke into esiyifuna uNkulunkulu uzoyenza, idlozi lizoyenza, amadlozi bangawavala kodwa uNkulunkulu asoze bamvale. Kunabantu abaphiweyo bafowethu, ayindaba zokudlala. You know ukuthi kunabantu abaphiweyo esingathi xa sibajonga thina sithi bathwele, esingathi xa sibajonga sithi hayi lo uthwele lo, but amadlozi wabo avaliwe, umuntu afake nje kuphela ibhangela. Kunabantu abanegift, umuntu uyazazi ukuthi yena unegift, kodwa uzoloku ebalisa 2022, 2023, 2024, 2025, 2030, uyoloku umuntu ebalisa. Hayi, mina amadlozi wami athi ndiye kumsebenzi, ufuneka kondla amadlozi methi kumsebenzi. Alikho idlozi elihluphekayo mntana sekhaya, alikho idlozi elihluphekayo, alikho idlozi elihluphekayo. You understand? Not ukuthi xa kuthiwa alikho idlozi elihluphekayo sozovela ube yibillionaire wina amalotho uthini. Ilotho kunabantu belotho. Mina bayabuya abantu banitshela esigodleni, mina ndiphuphe inamba ndimnikeze ibhangela, mina ndiphuphe kanje ndimnikeze ibhangela, lizobuya. Umsebenzi womthakathi kukudestroya, umsebenzi womthakatho kukudestroya. Umthakathi into uyibonise kude, njengibomnye utata eintatheli, nimfollowishe eintatheli, nithi uzonilwela njani kwezinkinga. Sukela ba wena wakhala wena ukuthi izinto azenzeki, imisebenzi ayithola, izinto azenzeki. Sukela ba wakhala kulomuntu lona,
kusukela ukuthi wakhala namanje usakhala 2023 2020 wawukhala 2021 wawukhala 2022 wawukhala even omnye 2005 wayekhala even omnye ngo-2024 January uyakhala 2020 uloko nje usisicashalala nje sokuthi wena unemali eninzi uloko nje usisicashalala sokuthi wena unemali eninzi lasho abantu ngeqiniso abantu bafowethu xa bethembele kuye bathembela kuwe mina umoya ndiyayithulisa imimoya ithula ithi du ndiyithulisa imimoya ithula ithi du kungabi nawo ngisho nomnyakazo omncinci isithwalo siyehliswa bafowethu xa ngaba songasasifuni uyasehlisa isithwalo uthatha amandla amanzi la kuSimba lingabaza abanye abantu amadlozi ndenze ibhangela ngoba ni-understand ukuthi amadlozi ayavalwa amadlozi iweso omnya vele hamba othwala ngedlozi vele ubona ukuthi hayi yabona ke lo sesibula lokugcina ngoba sesizobukela yena ethenga imoto sizobukela yena ethenga imizi sizobukela yena esenza izinto lo mkhuba lo owenzakala ku social media I know ukuthi abantu abaninzi bazobhoreka I know ukuthi abantu abaninzi bathi kuhlasela umuntu oyi1 bafowethu kuyalungiswa xa kulungiswa akuyo process ekuthiwa bamnandi ixesha elininzi akuyo process ekuthiwa bamnandi kuyalungiswa yabo so abantu bangakhathazeki too much ngale process kumele vele kulungiswe otherwise if akunamuntu olungisayo othatha istep athi uyalungisa kusazomoshakala kube wese kuyalungiswa bafowethu so I know ukuthi omnye uzothi hayi mina ndangena kubhaka ubhaka abanakanga nabantu abathetha ngabo kuyalungiswa kulungisa ukuhlala kulungiswa nje kuphela ukuhlala bafowethu hayi ukuthi mhlambi kunento engapha ya kulungiswa nje kuphela ukuhlala uyocorrectwa ngobani xa ingacorrectwa sithi ama-South Africa uyocorrectwa ngobani xa ingacorrectwa ngama-South Africa uyocorrectwa ngobani siphethwe ngegovernment oyi1 president oyi1 kubani umuntu ozomcorrecta uyocorrectwa inkosi yakhe uyocorrectwa lidlozi lakhe uyocorrectwa ngumfazi wakhe uyocorrectwa abantwana bakhe uyocorrectwa intoni ngeyiphi le kaka le izomcorrect uyocorrectwa sithi if usibiza ngekaka uyikaka kuyalungiswa xa kulungiswa kubi mnandi bafowethu akubi mnandi xa kulungiswa kuba nesikhathi la khona kuze kuphume uzokubona ukuthi kuyaliwa kusalungiswa ucabanga ukuthi wena eSouth Africa ngesikhathi iSouth Africa yayilungisa abantu abamnyama belungisa namabhunu kwakumnandi ucabanga ukuthi kwakumnandi wena kwangekho mnandi kuyalungiswa into eyenzakala so abantu bayayimisunderstanda le part ukuthi why Simba every day nihlasela umuntu oyi1 kusho ukuthi inkosi yangempela inkosi yokunuka sifuna beyile nkosi le yeqiniso ungasithembisi thina umoya thina ungasithembisi umoya mawuthi usiza abantu ngokwelevel yakho siyakuvuma siyakuaccepta asinankinga nawe into esifuna ukuthi abantu basizakale profeta abantu ngo-1500 profeta abantu sibone basizakale yabo abantu basizakale hayi lento leyenziwa ukuthi abantu umuntu athi uzoprofeta abantu ngo-1500 umakhanda yi-7000 kunomakhanda dem amandla amakhulu siza abantu ngokweqiniso umoshe mina ngokundithuka cabanga ukuthi ndiyimpatha ndiyinto okudlala ndiyi-nonsense ndingathi ndinikeza abantu amandla amanzi ucabanga ukuthi ndizodlala wena mondibhekile ngathi ndinikeza abantu amandla amanzi ucabanga ukuthi ndizodlala
ucabanga ukuthi bafowethu lento ifana yabo lento yamafa mina nazi title deed mina anithethi nje ukuphupha lento le yamafa endiyithethayo xa nirejecta amafa ndanisokola ningenani nix ndiphila nje njengabanye abantu abaphila ukuthi uye ekhaya endlini kamama akho njengoba ndaninikeza indlu katata into ezifana nezo ndandiphila impilo leyo because nandisazi ukuthi kumele nisebenze nzima ukuthi ndiphile le mpilo endifuna ukuyiphila namanje kumele nisebenze nzima kuyalungiswa vele xa kulungiswa kunabantu abazothuka kunabantu abazoba njani kuzoba nabafethu ndilungisa ukuhlala mina umsebenzi wami lungisa ukuhlala mawumamela iziprofeto zami ngakho ndiprofeta nangolelethi khumalo ndizama ukuthi ndimthole even don't ngikamtholi umuntu onazi inamba zikalelethi khumalo or i-account yakhe straight ngoba ungathola ukuthi mawufuna ulelethi khumalo ku TikTok ubathole bebaninzi ndikanibona nabo khona iFerguson whoever kulungisa ukuhlala yabo kulungisa ukuhlala la ukuthi no ake kusizwa abantu ngokweqiniso ungazosithembisa thina iparadise thina ungenayo ungazosithembisa iparadise kungeyakho i1 thina singenasabelo mayicaca iparadise mengeyakho yabo ngoba ngokuze kumpuntshuke nemfihlo kugcine kumpuntshuka nemfihlo is because of umuntu uyazikhukhumeza ngento engekhoyo yabo umuntu uyazikhukhumeza mamela isiprofeto abaprofeti baninzi kokwenzeka isiprofeto esinye siphume nje ngomnye umuntu onganakekanga futhi kokwenzeka uzohamba ngoku uhamba usithi wena abantu bahlupheka uzohamba uthetha zonke into ezingenangqondo wena uyinkosi wena uzohamba uthetha zonke into ezingacacanga utata kabani yena lo utata kabani ngoba siyambona ba ngitata womntu yena mawumbhekile utata kabani so bafowethu kuyalungiswa la yabona so ndiyazi ukuthi amaphapha phezulu abantu bayathengwa kuzama ukudefenda kuzama ukwenziwani ukhumbule ukuthi moya intatheli abona abantu ozobasabisa abathule zinyoni ezifana nawe nabantu futhi abazobuya bazoxolisa kuwe ngabantu esazi kahle kamhlophe singama South Africa ukuthi kunento obabambe ngayo kunento obabambe ngayo ukuthi le uzoyimpuntsha uzoyikhipha le uzoyenza umuntu abona ukuthi hayi because of his social media athi seyithathile 2 step athi 10 step back sijongile so the only people abangaphendulwayo akanje kuthunyelwa abantu ukuthi baphendulwe nabathi bathuke bafuna ukuthuswa ngoba ngenxa ukuthi baprofetile ngabantu ongenanto ngababamba ngayo ngabantu abanamadlozi aphila ingakho nithina abafana nizobalwela nizobuya futhi nizoprofeta la kwi life akunanto ezobathasha ayikho into ezobathasha because of kuyalungiswa anti nchilo mina ekuqaleni ndathi hoza ndikusiza mina ninadlozi lo prophet amasimba edlozi lo muntu amasimba edlozi eningalaziyo kukhuluma impathi isiphukuphuku sokugcina emhlabeni udoti wento engenangqondo enikezwe nje ukuthi ikwazi ukuthetha boba right ibhak politiki man boba right boyoba right so bafowethu ngiyabonga kakhulu isikhathi senu la nitholakala khona njengongisho ukuthi nitholakala eGoli kwindawo abathi kuse Carltonville umuntu xa esiza wenze appointment understand umuntu xa esiza wenze appointment ayikho uNkulunkulu into anganibonisi yona xa ningathetha zonke izinto uNkulunkulu anibonisa zona ningaze nibone umhlaba ngenye indlela uyabona ningaze nibone umhlaba ngenye indlela ngicela ukuthi bafowethu because I'm on that time asike siyekeni lo singampintsha nje naye kunezinto ezininzi ezenzakalayo yabona ngicela ukuthi bafethu mawuzo travela from eSwazini uza ku Simba utravela uthwele ingqondo yokugeza ngicela ukuthi into osukuyenza uyazi ukuthi usukuthi wenzani uya understand ungenza izinto nje
ngoba izinto zenziwa nje. Akekho umuntu uyongena la emagcekeni asekhaya ingamazi. Bafowethu, akekho umuntu uyongena emagcekeni asekhaya ingamazi. Akekho umuntu ondiyodibana naye eze kakubi ndingamazi. Akekho. Ingakho mina ndikwazi ukubona ngisho nezilwane zabantu abathweleyo. Ndikwazi futhi nokuzicontrol izilwane zabantu abathweleyo. So hey bafowethu, xa usenza into ngicela ube sure mna usaplena. uNkulunkulu everywhere. uNkulunkulu khona ngisho naphansi kwehlabathi bafowethu. uNkulunkulu khona ngisho nakwi-volcano. Lungisa inhliziyo yakho. Lungisa inhliziyo yakho. uNkulunkulu wami akenze imistake bafowethu. Akwazi ukuthetha into ukuthi ayenzakalanga. uNkulunkulu wami akakwazi ukuthetha into ukuthi le ngeke yenzeke. Mina uNkulunkulu ndimkholwa ngaphezulu kwento zonke ongazicinga emhlabeni. That's how uNkulunkulu enithembekele ngakhona uNkulunkulu. uNkulunkulu ndimkholwa kakhulu bafowethu. Bayazi ndisemncane nje ukuthi ndiqala ngisho nokuprofetha. uNkulunkulu ndimkholwa kakhulu. There's no way. Cela ukuthi mawusenza into, yabona xa usukuthi ufuna ukwenza into, ube sure ngendaba zakho ngoba anifuni ube ngathi thina sobayi2 siyadlala. Anifuni kube ngathi siyadlala. Yabo, anifuni kube ngathi siyadlala. Andikho kweso stage manje, andikho ko process. There's no mistake uNkulunkulu bafowethu. There's no mistake. So ndifuna lento le ingene emqondweni womuntu, ukungena igcwala ithi mpo. Yabo, ngifuna ukungena igcwala ithi mpo ebantwini actually. Because I know people from Carltonville, even my neighbors. I know people. I know from abantu abasuka distance. I know besaplan izinja. Because reason xa ningandixelela abafethu ningaze nithuke kwabanye. But that's how they work. Ukufezekisa ilendo ukuthatha intoni ukwenza umsebenzi wabo, umsebenzi kaSathane. But ngicela ukuthi nibe sure. Yabo. The only thing ezokudestroya into esuke inamandla, icaphula amandla lawo wacaphula khona. Ngathethi kakhulu. So bafowethu, inamba mithi 064 977 5263. Mfana omncanhle lokukhule ngisho negate if ungalibona likude liya, but ungalibona nje livuliwe ngisho negate. You understand, because of there's nothing ekuthiwa yi-mistake. Yabo, and monfonela ndicela ukuthi ungacabanga ukuthi nizokuprofeta. Ningayenzi onto. Ngiyacela ama-South Africa bafowethu, xa ngabe ufuna isiprofeto sami usuke nyani usho ukuthi ndifuna isiprofeto sakho, khipha u500 ndikuprofete. Xa ngaba mhlawumbe kanye ndikushaja even more, khipha omali, because sometimes niba busy, sometimes they are rest. Njengamanje umzekelo nje lama second now ndisarestile. Xa ngigqiba funeka ndifaka amabhangela abantu ndiwathumele, funeka ndithini funeke ngapha futhi sisiza abantu abazofika. Uya understand ukuthi nitry ukuthini. So ungathi monfonela claro ucabanga ukuthi already mna like senzokuprofeta ukuthi yabona ngoku xa isithi 4:10 ndizofonelwa ngubani and lo bani bazofona mhlambi beyi10 bantshele andizenza ododo bafowethu. Andiwenza ododo. Ngicela ukuthi nike nime kancinci, nisela amanzi, nike nikhokha umoya. You understand? Mawusuku ufuna isiprofeti ngandenza odoti, ndiyeke nokuhlupheka kwami, ndiyeke nobunja bami, ndiyeke ndiyilento ndiyo. Ngandenza odoti. Awuvela uthi xa ufuna sendiyakuprofeta clear. Thetha nami kakuhle. Nami ndingumuntu njengawe. You understand? Ndingumuntu njengawe. Yabo, uNkulunkulu anganisebenzisa ngendlela anisebenzisa ngayo. Nami ndingumuntu njengawe. Thetha nami kakuhle. Mawungena mali asikhulume kakuhle.
uyabo, ungavele nje xa ufona you know abanye baze bathi umuntu esesigodlweni sakhe, usesigodlweni umuntu afonela uSimba, Simba kunomuntu la phambi kwami, lo muntu lo ulahlekelwe imoto and njengoba lento yakhe ilahlekile, lo muntu akokwabe lahlekile, ngicela ukuthi uniprofethelena. Lo muntu lona ukhuluma nomuntu sesigodlweni sakhe, ufuna mina akandazi but that time maybe mhlawumbe okanye umzekelo ndi busy okanye akazi ukuthi ndenzani. Profeta Simba, profeta Simba, profeta Simba, profeta Simba, Simba profeta bafethu. Hayi anime kancinci, anime kancane ma South Africa, anime kancinci, hayi kanime kancinci, uyayibona. So nami ndingumuntu ngoba xa ngingaqala ukuthi ngihlale lezi prophetho still abanye abantu abazofuna ukubhatala, abazofuna ukuthini, bafethu ngeke nihlale nje mina, you see. Life nami kunezinto endizizondayo, like umzekelo ndiyakuzonda bafowethu ukulala ungatyanga ngenxa yokuthi ukutya kukho endlini. Oyo nto ndiyayizonda, which mean mandithi nje inhlupheko yonke ndiyayizonda. So xa ngaba nizonda inhlupheko ndithi nizosiza wena ukuthi ungahlupheki, why kumele mina nivumele inhlupheko uma nibhekile? You understand? So kusho ukuthi you know those people man, I hate those people, I hate those people like so umuntu ufuna ukuthi mina ndi-allow inhlupheko, guys mina ndihambe kakhulu spiritually bafowethu, uNkulunkulu undiphile and usazondipha. Andifuni bengichaza into ezininzi ngoba ziyandina nento nizozichaza. Ungandenzi ungandenzi ukuthi ungabi iphathi yemenyu, yabona, because even namanje siqala ukubonana nje la kuma social media. You understand those things. Ungafuni ndikubonisa ukuthi uNkulunkulu mefuna angenzani. You understand? Like bafethu, I face those things like almost every day. Ungabona abantu ngathi sometimes bafew wena xa ubajonga. There's nothing like that. Because abantu bazibona izipropheto zikaSimba ukuthi uSimba xa ekwathetha into ndisuka izokwenzeka njengebinjalo. And mina andijonga ukuthi like masenze umzekelo. Andazi bani ngayibeka kanjani. So kusho ukuthi xa nithetha into, okay, ndingathi umzekelo wami kufika nje umuntu akaprofethi at all, akaprofethi, asike senze umzekelo sithi lo muntu lona engaprofethi ungumuntu mhlawumbe uyintatheli, kufika mhlawumbe noma intatheli ifika la kuSimba or okanye mhlawumbe ndifuna nje ukuyibusisa nje ngabomu ngamandleni nawo, ndithi lo kuzoba ngumprofeti ozothetha izinto zenzeke. Eyo lisuka izokwenzeka njengebinjalo, eyo nto isuka izokwenzeka njengebinjalo. I know ukuthi uSimba ngibani, I know ukuthi nisuka phi nespirit, I know ukuthi into ezininzi. You understand? I know into ezininzi. Eyo nto isuka izokwenzeka njengebinjalo ngokuthi nithethe ukuthi lo okusuka ngo-2025 uzobe prophet ukudlula wonke umuntu. You understand? Eyo nto isuka izokwenzeka njengebinjalo. That's how endiphiwe ngakhona, yabo, kungendlela endiphiwe ngakhona. Kodwa not ukuthi nifonelwe nje let's say ngingaze ndiyifanise nokuthi ngamaphara, ngicela ukuthi ndiyibeke kanjalo, uzofonelwa nje liphara ongalaziyo. Simon prophet, Simon prophet, Simon prophet, yes. Bafowethu, I'm tired ngondo. I'm tired ngondo. Ingakho ninikeza abantu ibhangela lithi 1200 and abantu bazibona izinto la. You understand? Abantu bayazibona izinto la. Ongafuna ukuzibona indaba yakhe, abantu bayazibona la. Ongafuna ukuyithatha ibhangela indaba yakhe, abantu balithatha ibhangela, abantu bayawubona umahluko. You understand?
izinto ziyenzeka. And into endiyicelayo futhi enye endibona ukuthi like ifuna ndiyikhulumelana, guys, I know ukuthi abantu ispirit sabo siyavuleka ngebhangela. Senzovala nje ulive. I know ukuthi xa ngabe unxiba ibhangela ispirit sakho siyavuleka, okhokho bakho bayaqala bayakhuluma nawe, bayakubonisa ukuthi kahle kahle ungubani, usukaphi, uyaphi. Kunabantu abanikeziweyo ukuthi lo abe inyanga, abe ngumthandazi, lo abe rishi, lo abe kanje, olanda umcebo mhlambi wamanzi, olanda omnye. Abantu baphiwe ngendlela ezininzi ezahlukahlukeneyo before uthatha istep sokuyothwasa. Bantu bebhangela, ndiyanicela ngicela niqale ninifowunele before uzothatha istep sokuyohlala emzini kuyothwasa. I know ukuthi egroupini anikayimemezeli, ndiyimemezela apha because of kusenabantu abasazoza bazothatha ibhangela ukuvula ntoni into zabo. Ndicela before niyothwasa emizini nindithinte wherever la uzobe noba kunini la uzobe uyibukela khona le video le. Ndicela nize nindithinte. Ungathathi ibhangela ube sowubona ukuthi unesiphiwo sokuprofeta noma mhlawumbe unesiphiwo sokusiza abantu ukuthi bacebe, wena ube sowusithi hayi kunomuntu eNigeria ozokuthwasisa ukuthi ufike la ufuna ukuya khona. Ndithinde ndungusimba, andikho lana ukuzoba ipopayi, ndila ukuzosebenza umsebenzi wedlozi, ndila uzosebenza ngabantu, ndila uzosebenza ngabantu, ndila uzosebenza ngemimoya. Cape Town ndinikeze omnye usisibhangela, kudala ihambe eshayeke, ihambe thwasa, avele wathatha ibhangela usisi and kungalungi ukuthwasa kwakhe. Wathatha ibhangela, inhlanhla yabuya, nangu sisegijima le, usuka koSwazini, usuka phiphi lo muntu ko KZN, usuka phiphi Eastern Cape yothwasa. Nizothatha into ezirongo. Ibhangela bafethu niba powerful. Ibhangela alifiki nento entsha, it's just wena usuka ungazi. Ibhangela alifiki nento entsha, it's just wena usuka ungazi. Xa ngaba ubona ibhangela mawuba nalo, imali lokhu ingena, ibusiness yakho ilokhu imove, ungumuntu vele onenhlanhla yemali, ivalekile, icinezelekile. Andilwela abantu bafethu ngobuntathelo or ngokuskema, ndilwela abantu ngokweqiniso. Thinda uSimba, fonela uSimba xa sowubona ukuthi wena xa uthandaza izinto ziyenzeka. Fonela uSimba xa sowubona ukuthi izilwane soyakwazi ukuzibona ngamandleni nawo awo. Apho nihlala khona isilwana sihlali until mna ndibekwa kwilevel ukuthi isilwane singahlala mase nisebenza. You understand? Isilwana sihlali la nihlala khona. Sugijima ihambe yothwasa, uthi ibhangela selikulwele kangaka la kubonisa inhlanhla yakho. Lo muntu uthwase bafethu kaninzi, KZN, Swazini, Joburg, wazi iSouth Africa yonke. Uzoyibona le video yazazi. Wagijima lo muntu mase niqeda umnikeza ibhangela, waye Eastern Cape umuntu wakhona. Yabo? Waye Eastern Cape lo muntu wayothwasa lo. Ofisha idlozi lakhe alifuni ukuthi athwase. Nami ninibona anigaxanga nix bafethu, angeke ubone into nje nasezinyaweni. Akunanto endiyifakile, ndisifakela ibhangela ngoba nithanda. Ndisifakela ibhangela ngoba ndisaza amandlalo. Andithwasanga mina self, but into enzenza uyazibona. You understand? uNkulunkulu bafethu kusebenza yena, hayi ukuthi ukuthwasa ku wrong. Ukuthwasa ku right, ukuthwasa kuyafuneka, but not wonke umuntu. Ungayothwasa eSwazini,
uthwasa eSwazini bonke abantu wena uzwamba ucomplain abantu abanifuni abantu banithwebula abantu benza this wonke umuntu wena wonke umuntu akunamuntu uyi-1 okuvela ubuhlungu awuboni ukuthi usendaweni errongo awuboni ukuthi wena ngumuntu othatha i-direction ezi-wrong ufuna ukuzenza idlozi usufuna ukuzenza ngcono kunedlozi lakho awuziboni ukuthi uthatha izitepe ezi-wrong asikisini bafethu ndibona le comment le kaSkara ndiyamazi uSkara nje ukuthi hayi uthi izindaba ezimnandi ezimkhulu kwaye ndilindele ngomonde ndifake egroupini emkhulu ndikufaka masowuthathe ibhangela ndikufaka masowuthatha ibhangela bendicela ubuza ibhangela lifunyanwa ngabantu abathwasayo okanye lifunyanwa ngumuntu wonke ibhangela wonke umuntu uyalithatha bafowethu ndisho nabantu abathweleyo namkelekile lithatheni ibhangela lithatheni ibhangela but into endingayifuniyo inkabi ngumthakathi 2 people endingayifunela kwibhangela and walithatha ungumthakathi uyazi ukuthi nizokumoshela into zakho and unganiblame because of ndiyanitshela kwi-live ngoba ibhangela akukho la ulive khona ngaphandle ku-live if olivanga kwi-live ndiyazi ukuthi abanye abantu bayabalisa ukuthi ibhangela likaSimba uliva kanjalo buyela kuma-video wami wajonge namanye ama-video bese ndiwenzile umthakathi nenkabi ungalithathi umuntu othwele aninankinga umuntu onebandla aninankinga abaninzi ngisho nobishop abalithathileyo like ibhangela uyalithatha usindiswa uyalithatha into noNkulunkulu into enedlozi akekho umuntu ongenadlozi kanti wena uzalwa ngobani wena masozibheka wena uzalwa ngobani wena masozijonga ndifuna mina ukubuyisa isense nje ukuzijonge nje uke nje uzijongisise kakuhle nje you can do whatever ungafuna ukuyithetha like usijonge uzalwa ngobani wena ucaca uba unadlozi sijwayela kabi ngabantu la sis you know kumnandi bafethu ukuba ngumprofeti ube nefaith and uzugxeke nenyanga ugxeka abaprofeti ubuyazi into othetha ngayo ukuthi wena ungubani umephi kwenzakalani kumnandi yabo I know ukuthi abantu abafana nozukisa abathuse abantu abaninzi labe ndiyithetha indaba kazukisa banata ake ndiyiyeke because bangaphendula abantu abafana nobrother Enigma nozukisa you will end up uluza because of abantu bayabona ukuthi kwenzakalani ibhangela ilento Thixo uphumla ibhangela ilento le but ndikunikeza ikhopha ndifuna ukwenza nayiklesi nje kunena iklesi endifuna ukuyikhanda yana iklesi izobe lapha isigulo la khona silapha khona isigulo ona iklesi bese isebenza ngokusezingeni zobe ndiyisebenza ngokusezingeni bonise mina amandla ukuthi xa ndikhuluma ngamandla amanzi ndikhuluma ngantoni umuntu obuza ibhangela i1200 xa usukuthi ubuza ibhangela is1200 senzovala live so sine group kwabhangela abafethu ndiyazi ukuthi abantu abaninzi basamangela ukuthi kukulapho kunjani oku owenza ne group i-reason yokwenza i-group ngicela ukuphumela mina kweyami side i-reason andifuni abantu abazoxoka kusasa ndifuna wonke umuntu abone ukuthi nansi into yebhangela ikhona iyasebenza even namandiya India lokuqala ukwenza intambo ered wenza sure ukuthi ndifuna babonisa abantu ukuthi lento le endiyenzayo nalento endiyinikeza abantu into ekhona into ephilayo andisho ukuthi ibhangela ulifanise nentambo ered kwelinye side ikhopha le akuyo ntambo ikhopha le uniphathela nje igold uniphathela isilver uniphathela iplatinum uniphathela ikhopha uphatha nje ibracelet ndiza ngenayiclase kunenayiclase enzoza ngayo I will tell you inayiclase and I think bakhona abantu abayenzayo somewhere into yenayiclase elijulile but that one is for iparty yepower zobumnyama engenze ndisho okwamanje
Cela ukuvala bafowethu. Ngicela ukuvala. Cela ukuvala. So mina bafowethu ne WhatsApp group mina abantu abonitshela ngabo thi ndikwesame WhatsApp group unibheke kahle mina no WhatsApp group angeke ngidibanisa abantu ngixoka mina. Uma unengqondo kakuhle wena ungathi ubona izinto ezenzeka la eSouth Africa ungazodibanisa abantu because abantu xa befika kwabantu abonixelela ngabo umuntu ufika athatha onto ayithathayo xa iqeda hambe. Mina ndidibanisa abantu mina ku WhatsApp group ukubonisa ukuthi lento le ikhona lento le yapi. There's no way ukuthi ungangichallenge ngayo. There's no way ukuthi ungangichallenge mntana seka. And 1200 ensuke ndiyifuna i1200 endiyazi ukuthi eyo ngizokwazi ukubuyisela yona back. Unithumile ukuthi nikwenzele ibhangela. Ungazonifanisa nabanye abantu mina abaskemayo mina. Hawu. Azonifanisa nabantu abaskemayo la. Uyahlanyela. Ungenza WhatsApp group uscam unengqondo. Amaskema ningaboze niyenze o mistake bafowethu. Wenza WhatsApp group uscam. Hey. Bokudubula abantu, bokushaya abantu. Abantu bokubulala. Ungayenzi ondo leyo. Ungascam ukuskema but not ngo WhatsApp group. Ngisho nama Nigeria la skemayo like njengoba sibukela ama scammer nama what abanayo WhatsApp group because of scam. La khuluma mina ngento ene WhatsApp group mina. That's why nenze WhatsApp group even ngisho nenayiclase imbala. I-WhatsApp group. Funeka abantu baze bathethe bathi uthwele. Funeka abantu bakubize ngamagama. Mina yonto ndiyayithanda bafethu. Asoze mina ndithi mina lesi ndizothakatha umuntu for ezondo. Ndithi mina ndizova ubhlungu for ezondo ezo. You understand? Eyonto eyo iqale kudala. Like bafethu iqale kudala mina into ukuthi usimba uthwele. Funeke bafethu bahlula abantu baze bathi uthwele. Ungathi uhlula abantu ufane nomnye lo uza kwethu lo asebemxelela indaba zakhe manje. Bahlula abantu baze bathi uthwele. Xa bengakasho ukuthi uthwele kusho ukuthi usadlala. Le kaka le yalamafutha la wasebenzisa ikaka, le kaka yalamanzi wasebenzisa kuseyikaka, kuseyikaka nje into yenzayo. Xa bengakasho abantu ukuthi uthwele. Eyolo nayi accepta ngaphakathi mina. Yabo, dayi accepta ngaphakathi ukuthi no, dayenza ipeace na ukuthi kumele bathi nithwele. Kumele bathi nithwele. Yabo. And ispirit sami mina la uzosithola khona ingakho uzosithola everywhere. La uzosithola khona ispirit sami kwi cult ndikhona, kwi Christianity ndikhona. Like everywhere spirit sami uzosithola ngoba nisebenza ngantoni ngoNkulunkulu. If beningena uNkulunkulu nedlozi kuphela bengeke unibone everywhere. Ndikhona everywhere because of nisebenza ngedlozi noNkulunkulu. Bafethu ngicela ukuvala guys. Iminindi abantu bafuna amabhange labo. Inamba mithi 064 977 5263. Ngicela no recorder bafethu ayikhathe kakuhle le video. Amaqiniso izoloko ndwakhulumile bafethu abantu abangakandifollow bandifollowisha. Abantu abathi bafuna ibhange likhona, ibhange liyasebenza mntana sekhaya lihamba number 1 liyaqenqeza. Ligijima number 1 eSouth Africa. Wethu uyathanda, wethu awuthandi. Abantu bathi Simba siyabonga. Simba kuzizikhulu. Kuziziphathi mandla. Bathi Simba siyabonga ndisho ndithi Nkosi yami. Zoloko ndinigibisela njengeziprophet nithi nje kancane. Nithi fa. Aba bami ke ndibathetha nabecaleni. And mina nimuva ngokaNkulunkulu. uNkulunkulu xa ngabe sithi funeke nithule kule viki ndiyathula. Xa ngabe ethi funeke niprofete ndiyaprofeta anytime. Ndithinda nize nithinde wonke umuntu ngisho no president imbala ndiyamthinda mina nisabi ngithinda nize nithinde nomthakathi. Ungathini ngafuna ukubahlaza nje la. Ungathini ungafuna ubahlaza. So bafethu nibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Inamba ithi 064 977 5263. Siyabonga makhehla. Ya, kumnandi mekuso.